Qulaq Uyghur Qari Muhammed Salih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adhabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum